Ehureje bajesere Tooro decent living erukuza kuhera abantu abatarikwebaasa okubombekyera obuturo. Abamasazo kerabaseija yabaragira kugenda orana kurungi na habitat for humanity kuranguni basera abantu abakutakwesobora abahikire abasemerire kutunga obusagiki ngo twarora kirokene. Report ya Habitat for Humanity nereka ngo ibara ry'amajo mu Uganda ryemerira hari miliyoni 24. Tugenda abana baitu abali Kampala tubagambe ali abakaikuru ali abalema tubasoroize mu byaro. Habitat for Humanity nija kutuyamba na engineer soroze miliyoni 35 buli mwaka tuombekero buli muntu enjo ekyo enju 11 nizo zombekirwe bakazikwasa n'abantu omugombora ya Kabendo mu district ya Kabarore. Twetaaga kukora ekintu ekyokweta Tooro decent living campaign. Ekikumanyisa tuyine mu kyaro kyaitu abantu aba business owaraleta amatafari agaleta tulukwe. Rwabuhinga Richard mukuru w'entebe ya katana hawa district eje ya Kabarore asimire ekitongore kya Habitat for Humanity ahabwe Hureji. Tutalicha kuita tukasanga amazi wako ukafuire chokoni kandi mutakasimba mupanga ngoza kuterera ba elosiza balhanu utaletea mukono kuona handagana ngo muntu nasimba enje Habitat mubanka kuyayo sinda ija kubizira banko mamu kunyamba unyombekera bisha batayimani sisiri abatubona batayimani situ bisha basharamo bisha bapima kumara kupima twabaza ndimi twashana ndetse banja bakira amazima ninsima henuro wundi kureba rundo umuri kumanya hano ninsimira kimwe omuganda makora bebembeza uborembo rwambarira bashaba government okuhereza amashomero ga senior sente z'emyoga hamwe na parish development model kibahwera kwegesa beje bakira bato ebyamashomoge by'emikono ebyagambo erizo bahamureko gw'empaka z'ebyobuhinji n'oburisa hamwe n'ebyemikono okutebekanisa ishomero rya Mary Hill High School bukwataniise n'abekitongore kya Avis Foundation. Ekyo kubanza kya byona okudevelopinga skill ekirekwa netandikira aha leverage ahabwo ko obwenge bw'abana abo obwenge obw'abana aba turukagiriweho bintu byo kuganzi tubwine roni tubwine bizibu tine binde biro hato umwana yaba namanyangu nko kutwaturiyo tureba bine competition zizibarwampa na kimanyangu akire korekere best kwenda kusinga haramutayo ekyo cyonkanki manyisa ngo umwana yaza kwika myaka nke yitkuru twabasize kushomo kuteka emigati hati nyonka bentine za bakers nka 50 mtawuno hati wano ku Mary Hill High School ngabwe njogedde twinawo urban farming abantu abatalina ttaka liwera population yeyongera kukula naye ttaka tyo teryeyongerako kati abana tubatumbudde mu kulimira mu kifo ekiki ekitono. Project eje katanduko mwako guhire kandi abeje bayereko kweriyo nebahwero mbye mishomo yavo hati nkawashanga okakoma nko musiniyafo wayega nko kwere mugati tikutwara bwire bwinji tikwetagisa skill yamani ekikuru no kumanya kuwata barengano akuba ntufollowinga very many ratios but nobasa abantu abinji itwe nk'abana emyete titukwende ibintu byokuza nko mwitaka kuhinga konka hati twantukora nk'eki nikiyayo like nkiyayo eyo morale nabwanyuma group ishata hari umushanje zikozere kurungi zasimwa gasha kwa Agacencwire na Ram Edwin.